tariki 14 isi abati kwithirwa akiara area te mandu jora tugeto karante tunywe sai anga nande muntu mowe goro arauga MCA beje kenda nande batwira kona fulani cia wondi anga contractor bamenya kabathithirie MBQ cia ngugiji batije kona cia wondi cietu bathithirie MBQ bari nyomba na MBQ ithithairwo ground ina abate kumenya ground bazu twathithirie itemized budget kanera to program based budget no TMC utekire wondi ngugiri karitwa nande batu tukathingata nabo no beta ground ine goitanguto ne ngugicia mwananchi na mbeje cia mumeru igutumirwa bwega utiga tukunindi gukarande twariria sai no ntutukwerwa PR ira cia kawira cio tuchwa turingwa mbica aposti na uga MCA ibarejire turagwatanire nabo imbisa icui enda kuona mbica na batu nete download mbica cia to Facebook na mitandaone ete acio Photoshop athithio Photoshop bajairi bauga gutiumbikana mtura bakugamba nwe bethaba karandi nwe no ntutirwa rero kethwa rurio ntugo witigirie 64 mbere tumenyana nande kethera gwikwa gitine ne kethera impeachment kwa overturned tumu impeach kaire na meya jara athithetie jamero between August na nundu jare oja mengi kana ethira go confirm impeachment kyo ikia bati kwithirwa akimakaira ketimanto jangi te angeje ni tunywe sai angai na gwe atwe tuli ke koti tuli antagonists utiumba gwita muntu ura buthitangene no gambe ne bunywa we sai muntu akeja kuma u akeja gwiki ugutwika gukyo bugwikanirite na nuntu batu twine gamba nawe koti ntijimbyo twita tusemaniria ntije no semaniria na ntu bukugamba nabo wenja ngo mumiru gutwa antu bari okugamba nabo busemanagia rukiri bunywa sai ina burejanira matuma na ikwasi na menga bo akitie buruga bore rukiri mumeru wa mukwendia weta mutwera mukumena weta limbiro uteba tichi batwe ngavana atweta limbiro ni atakwa ke antu gwe mono tutweta mbunge mashina nto ambiro tari kwari mantwera atebuithetie atweta mutwera pichi gavana kwa mangu turage tota mbunge mashinani kau tweta thai ke ndambu atu bangira kambasi tukira turakagura anto mbiti ngoite rutimbia ni rei tuiba suatere sniper etero eto kunda sai weu kumare weta arachoka amamira woko mwangaru arere ongo sniper atathikwa no sairambu yo mukuthani amurire bakiuga nandi ukeja kutha muchemene jubiri kuthika ndene county assembly ya Meru ara mandiko jaketho yakeno nyumene kiongo yaririrwe na no waririe wethire itutwire uitana chief officers beya mawaziri beya ibo ba implement na ibarere kuya tubati wita baroe ne yecho kana tubati kwambiriria ira tobaitire mbua meri 5 6 mwanje 3 beya assembly twaririo nuntu enio ngwe ani oversight iguthairwa na nio mantu akuthia atira maendeleo yendelea ni beya enio ithaira in official record na ara tuitwo bichi nyumba governor kana muchio governor residence governor uti official record ithaira ire thirikari turuga chai ira ni convertwe chai maendeleo ugo ugite imbecha cia mumeru karitie lakini ndi ugo tikaritie no tukethwa no karitie utembe tombe ta wira oncha barabara othithetie umbe ta wira oncha market umbe to kene nkaira aritani baruga cia kwandikwa umbe to kene nkaira nurses baruga cia kwandikwa kenda ngugiyomba gwitika lakini ti umbe ta narua onenkeria gituma onenkeria chai ucoka ugo imbecha cia mumeru aja kawira igwe mwamba no nto umbe tetarojo nkukuma mbitha meia chare otwire kuthithia ntitha meya na nte kunekira meya ankauga mbeca ititete ngugire bati kwa wethera kompetete ondumia gantu kau maria rojo mwarimu andikwe na si andikwe aje bone ndawa cibitari na barabate na mbasare atiari abakotha na ibara ibengero skuru na rito chemaria na ritwa umari ambasare rojo mbeca utia gituma chumari ambasare rojo ana beto bone kinyambere muchemene ryo thithika kiraba kwenda ni mbajitira bathithirie emiaka iri thiri bwetho bakione ngugire itikite nonto mwankira nandi kwena ngugi itirito kiri wandi twina ngwechi tawa drainage works ira chi include culverts chi include ndaracha ndene Meru county mwake ne yu itwekire akwe milioni mana ya 3 ya akwe 50 mantone ya culverts na ndaracha different areas na mwankaru wari ndene Meru county nindaracha emwe ya mwaka 2023 2024 neri ya ituma mutandaone ikiona kwa bungu wirutekete kethaga gwite nyamburi kifasi ya getantu ba education department ya bolia basari cia kinyira ku irutana
kethe gagwita antu ba education department ya board school right na aritani ba ICD bandiki account antu asiari betho ipo kore ambesa irutana kethe gagwita department of loans akoria nikito mingo giciandire nenjira twekirite mbesa the last financial year ciandire nenji kiri wondi cietu MTF itaitango giciandire nenjira cia bati uritwa benjere njira akibetite na ara cienjero inkai na maramba tathithia yonde bathithia nusu ingi bagitira beta bagite baunangira mbesa miuko irutana breakfast ingi agwita ni gwita account wa kasi abere saka bare ari nonto kabakurira breakfast ingi nete na assess nonto tukugibo banga mogomo abere bakagoma abere akabare ari para bo promote aba promotire na ingwetika tutubati uchemane na kawe na turuka tutechemane na ugwa kunywa chai tugachemania ground-ine mbejeta gukuria atiri kirasi ke MCA wa Muthara example auririo na ekirite mbecha igiaki tugachemania ground-ine gutega barabara ya kilomita hizi na hizi ndekirite mbecha inganona nithithitwe ange tugachemane na kawera na are project ire tutumbo chemane project residence ngavana gute project ore obichine Muthuri Murioki Waru TV mutire jwa kangangi Nabo MCA baraba kwa tambaru Gavana Khaira Mwangaza ni betikiririe chaiye kiena kuwa bo bamwetika nibongolete muchimani yo kwane ndi kana kinyaku yokedera ino ritoni onto bakedra bakiara ke mantege witi na mbere ba mero MCA Kale Mutedia na ugete MCA kurega weta muchimani yo ni kwaramia ruko kinyakuroki MCA Martin Kimathi Kombole akioria Kawira kunenkanira mirahandi ari wenka MCAs bari agukinya nawe kithinji ntwa kiromba bari abathuritwe na kura batige kwairua ibara boloti manike twandeto mutugi kareno na ripoti Muthenya jwa Luju Kawira Mwangaza erigirite MCAs bamiro 69 wamwe na speaker wa mbunge wa Yububundi kirikaro yokundanira China baranirie witi na mbere bwa county je bakiambiria mwaka jojo tumirie unethirite gikucheria mauge nkurani gatigati ka MCAs ba alia bala bethirite bakigwata mbaru Kawira Mwangaza ugite na bona nite wiru boba gwita ikarone kiu bakiuga Kawira Mwangaza gatwika tenga bana wa Meru kagite ne karakoti kaeja na watho. Kawira Mwangaza na impeachment assembly na article 181 ya constitution yetu ni kunenkanira very clear guideline ola governor impeachawa, but impeachment ya Kawira Mwangaza does not end in the assembly. In fact, assembly is just one jira ego express our constitutional rights as MCAs tukugatha tu kuringana meya jaja na jaja itukona Kawira Mwangaza na impeachwe na Kawira Mwangaza impeachwe at a senate. That's another tier a government na nyayo ngwatio the hand kuina senate yete give their verdict netre uga Kawira Mwangaza stand impeached na to respect that guideline numeregi county government. That's what I'm trying to say. Na yetagi senate na senate ikunenkana the verdict Kawira Mwangaza netreki another tire because we have a constitution etagi court na Mwangaza iria court ga pronounce Kawira Mwangaza impeached na nunkwenda my colleagues ba menya na arua iro tukoumara tukiuga Kawira Mwangaza ni impeached governor Meru. MCA wa municipality Caleb Mutedia na watimao Martin Kimathi Kombole ni baugite bono mwankabete muchemanyo jou kenda bakathingatira mirandi yao ya budget ya mwaka jojwa thirikari kenda bakomba kuguna karibara bathurire kugeja kuthwa president o Kenya neta MPs bakarande abo MPs beta beki executive beta kuthikira president then go to analyze na kuweka mirandi ira bakwenda kuthithirwa tingatha miru butu kwenda twithirwa ngugeburu aigwita kwariria maendeleo jaria je wandi-ine cietu jaria jetete kwambiria kuthithwa wandi-ine cietu ja this financial year. So undi umwe o baria bakwenda maendeleo jeta nturene cietu na jakinyira wandi cietu nkuga muchemanyo juju itiruju itugwa appreciate nonto bwa governor gutwita kwariria na twita gutegera imbi twitite kuthithia wandi-ine cietu na tumba kunenkanira kira kionde twekire ki budget tugagite giga implement we na tumenya ethera ikio gitite kuthithwa kama tugite ibwega nonto bakuja kwithira muchemanyo jura ijo bangwi na nkethera ndumwe party uri ogatendi muchemanyo ju
kenda twita gutega kira twekire budgetine etheri kyo gitite kuthithwa na twahakikisha kyo gitite kuthithwa wandine cietu. So unike wandi yakwa municipality, let me go and share budget yakwa ndathithitie na executive ndanenkere executive moneri na nkwenda kuthithwa na natankwenda kuthithwa na ndi executive emejukiria au I'll be free to now do what we call oversight. Kingi MCs baba kugwatanira na Kawira Mwangaza baliuga MCs bau bange bachetetie bateta muchemanio jou baliuga ukeja kwithira kauma batejweta bakethira bagitigane bakwaramia rukuo ruria gate kao bakiuga gutina bata ya andũ a Mwanka jojo baraka gwita ruju beti Kawira Mwangaza. It widens the gap nanto bakambi kuona no wina makosa nonto atha kugeriwa extend njara ya gutukwatithania. I don't see why we should be like only tete kuthikira na antithithia ijaka twina a personal grant na Kawira na ndini yajukire ni impeachment nonto athira babu bwitire nguge no impeachment na ethirire putumbi kwa mwamuye boibwe koti boibwe senate bwe assembly ato bakamya nguge yao tato chio theri itoka thikire nonto no we gavana oku na inyoraga kwiza gavana turiuga ugatinda ugatejaniria mumeru nya wandine muntu uri atija ikia wengwa ikia maendeleo wengwa nonto je yare so utumba kwithirwa geto michemanio yo theri egwita kwaririo rindithira ni impeachment ikubangwa thai kila mtu arindithira ogi manto na jau jo theri jo kila mtu ogiaga lakini we ro wite ukathikire imbi antu baku baikiritwe kana ni ukauge ni ari kwa antu baku bathithitie buria utiugia gwita kubathikira buria imbi ugetobera na MC waruire rwarera Felix Kithenji Ntuo na ugete MCs bau bathuri na kura no kaba kure mwane bau boroti akiuga bau batena ngugia korita ala bachikurete akiuga ngugira nene bari nayo ne agwa karangi muromo na koringa kanywa bategete korotwa kaire mwankene jwa ngiri Jeremy 27 Riumuro gakinyarea tejire chiongo kana themwe no to governor gutita my friend gutwa i president Omeru oni batukutho nkiure ire gu kiambita kwariria maendeleo ja ruiro rera so ingurigara muno kinyanto nominate ndi bagikumya bakiuga bateta guteka muchemone jwa gavana my friend ugo tena wondi ukangukira kunene tinga waka muromo rangi utengo gengi batu tuthuri ne antu obatukutho kiure ire gavana gwitana na inkwera atano cia na aro cia bara bathuri tafadhali atano cia muno no tumoro cio rothuri imami otumoro gocho peke yake bara bathuri nkubera atiri tiga ni kwa irune ntubano nominated muntu jote kura aringiri thaici kira guchwana muromo jwa we I uraka nominated 2027 nikyo ntokona thai ngugera nene tinga waka muromo rangi na lipstick utekingi nago my friend monenchi kagweterete gwikuwa ntorane macinani yugwe barabara ciethuka yugwe ruje rukiendekana yugwe my brother tigana ni antu baba bwana ibatigio bwa area ite ni bugeteke gavana twite nuje tuteke mheshimiwa gavana Kawira Mwangaza no ntute gavana ngeto no Meru I gavana Kawira Mwangaza na ambwire urokara guteka gavana antu baba ga maendeleo shauri ciawe so ningeta no ntonto baru rorera betere maendeleo kiuni na batena mtungia kuria kiuria thaici I Felix Kithenji on tour nobody kwanza all the questions chege development ke report rande to shewero rekwari eto ni mutuge kare Angina kuna timuthuji wa siasa Oscar Mutugi wite Kawira Mwangaza tena nkoro enderu gwita na muchemanio ruware tete MCs bonde Bamiro Oscar wa Kawira kwethirani maendelea kwenda kwariria batire wita muchemanio yo atungiire bonde ntuko iyanjuma kurukina tereti MC bane ndiba ina Kyoto kya kuria wita muchemanio yo kenonto ni pamuingire na batiwetikaniria ati niwe nende ngabana bagietera etware koti na kyo yekundikia New Dawn gokurukira ikethirete kiura kiamurini ngabana mutuma ntwedingi atigete muchimanione yogekiwa kinyamutumane egeretwe kwa milioni 50 achibelia igitene muthimuriuki na chikinya kunikira kijikenya New Dawn kana mamko mpya na ibachumiritie na kule munini wa gavana mutuma ntwethinkia akethwa kinya musemanio juria tutani Kawira Mwangaza gitumi kwenega mbali kotini na mwankira riu ndiramereka thwa kimenya mwerekera gatweja ni mukana Deputy Governor Mutuma wa Ntoithinkia tukejo kwithira muchemanio ne jo murungu akaro kurekera buru Kawira in governor impeached
na ntareki 14 iria wa confirmwa kethra ageta mbere kurita ngugi kana atirita ngugi Kawira in governor impeached na impeachment ethiragira Senate na ethira Senate tiga full ruling and then a ruling yomba muchokia ngugine mwankana ande Kawira ni an impeached governor na thai to kuigwa mberetie kuga muchemanio na gwita na muchemanio areta na muchemania areo na ikanini kamwekete gakoti ikwagu ikumia nako akauga na kuthithia muchemanio na gwitana ba aretana areo na ingabana ora wanirwe nikira bomba kuria Meru gutaro andaro tenkinyo katomerie Murungu wetu ari mbere na Kawira tiga kuthangikia Meru mieri ewitigere iri ndio kanoke gwaku no thithitie manto jaro ithithiretie wengwa itukuona barabara no kireta rami cia gweta gwaku ore irio gwaku okiri na ndi bija kurigaria ikwethera mwandikwa wa thirikari county ationete muchara ationete mbasari na ana bao nyabara baiba wiki ana bao ndene private schools na mission schools pabo balita no ntubate namba ya chio barira bakiona mandu jage karika iba kuona impeached ngaba nendo bai neto mambicha ale na ala buji karifa nyombere ndaje burundene the world kwoleta ogeta kuona nyombere ndaje burundene the world lakini staff yako atebawike mwana shukuru amna bubu buda bakiuga ati kwina mabisa mba kaunti bakinyita njanto ethingia bakenda kumukuma mbesa achebire gitine ntukwere ogasakam mutuma anto ethingia kethera kurireo nora kwije gutere omba gusakam ende nkomega utonyo keja gusakam mutuma anto ethingia Murungu akaro kurekera na kirero kia na Bameru gekuthinga takunda kuroga atyo gwitaga ronga mera kioto kia mwana wa Meru mutuma wantoithinkia ruama and device abamo banka banante bane by names ibeje tagwaku na milioni 50 bakugura uri wa egitara kurero tigeria mushara jwa kuna allowances orisaini na mutuma weru orisaini ogachuro nguge office of the president mutuma weru orisaini ogachuro nguge kinya office of the deputy president nona nkeli package yeku Antona Oscar Mutugi mutamurange mandaje gisiasa etho akiuga MC baraba kuda gwita Kawira mbena Kyoto nondo kwigamba rikotini no ria rikathira no kinyabo bakatha bakimenya mwerekera. Members of county assembly be within their rights kwithirwa bakirega gwitikira invite you na the simple reason ni ati kuringana nabo iba impeachire Kawira Mwangaza na kethera iba mu impeachire na koti itira gita igambarithira bauga kethera kaguchoka ofisine kana kethera gakwana completely na until igitarira gukumba kwithirwa kwina clarity MCAs be within their right kwithirwa batiko hona meeting invite tia Kawira Mwangaza amna bubu akawa Kawira Mwangaza ena ganya gakega kawikinya kimusema njojo tini kathuri no ntoja nandi akethona kanyago tamburukia njara na kuthabe gotara na tongire bangi kimanto jege witi na mbere na gutetera Kyoto ke Mumiru akeza kwithirwa ari na goodwill abati kwithirwa age attend muchemanio zuria na age attend muchemanio zuria au neo kuiza kuchuirwa solution not just gatigati kawe na MCAs but gatigati kawe na tongeria bangi bara tukumenya mwanka thaizi ikwithiritwe kwina kurega kuiganua kwina disagreements na chio na kanisa kwina disagreements na chio na elected leaders senator na disagreement na members of parliament ukeza kwithirwa buruna kwenda ikuchwa platform iria omba kwithirwa agitumira kulainisha kana ku correct issues iria tireo cia kurega kuiganua muchemanio zuzu convene izo leaders jo Meru nio ithirwa the right platform yawe kwithirwa agiput manto zo zonde in order Muthuri Murioki Waru TV mutirejo kangangi ngino kuna MCA bamwe bambunge ya Meru bakiaria ba interecha Nairobi ni baritete mukana kimunini ongabana mutumonto dingia kumwira akageria gwikinya kerecha ya Kawira wetanite barigwa mutuma kedra gekiro turubo kyo gwatine nonto atena kinyaka ria kumana na bokweberwa ko kidingatero wado bokaira Mwangaza nkuru kibari ugati
mucemanio yoyo tikaria kayuri yo Boniface Mongera nachio kuma Nairobi. Mutongero baraba ingine ne bunge kaunti Meru bwana Patrick Motuma, MC Kadhuri Mantururu, MC Kashirio Modhuri, hamwe MC Sekonina Kanini, bagotri manaja Nairobi ntukwenarwa, bonde barekaniri na bumaranto mwemwe, ere baugete, edre mokinyina diji Motuma ntoidhingia. Ntomweje nyo, itongerika na gotaurwa, ekariojo. Kamite kwa ya JLAC, Justice Legal Affairs na Cohesion, nyombete kwethira ekeju kia mararamishi. Kuma ke deputy governor akiuga security yawe itebui kwa uoni nkona kigintu kianya muno kuria deputy governor kinyaona ntundonire na ti mucemanio jou akomba kwithira akiomba ku attend mucemanio jou atena the facilitation ire kumutetheria gwita mucemanio jou oni ankoromba deputy governor wetu Mutuma Ntoithinkia for your own safety ndikuromba geta mucemanio na jou na naugire wengwa na kanywa kaya uga atiri Mutuma Ntoithinkia ateja kari tonya obisini yawe kana tonya gite kia gavana on no kana kuite so onde no gwa amba kwetho ago gwikira mutegone. Our designate governor kana ura currently deputy governor Meru County Reverend Isaac Mutuma Ntoithinkia ndakurombo mutana cio mukuru twikwendete muno na twikumakira muno itugeta chai neria niki ntujo nakarite ati ukwenda na mtojo nakarita kera yetia kwimbe utina security utina ndereba utina PA na ndi na ginye barogi tabagwita ye payroll andu baba bagwita mucemanio bakuthithiria atia na bakigwatanira na MCs bangi para bakwaliterotero akaunti Meru ibogitebo ugwita kunyocha ye gavana Mwangaza iguterera ntu bakaunti Meru gwichambithia ni nyankoroki kwithira bakiagira nthoni murunga mojo wao ya sekondina nteta kunyocha yeu nonto kiambere buru to the best of my knowledge cha yeu atitwitete na kinya na wega nonto mbere buru tutumira baruga atumire barua achoka misambasa mutandaone kiuria gya kwa nkauri atiri governor when we mantu masiri nuje mantu mobisi kama nto jakuja thegwa ni public mi baru area utwandikirite no atumakire public kenda uthi guturuithania na public bado twakurukire budget itwamwandikire CEO itwamwandikire CCM itwamwandikire kila mtu urenda kumuteithia uria batere kwandikire ndeita ngugewe na budget tumekurukia na twekera 36 million per ward ikenda ward chetu chombe utereka kwa bado tuna maana kiwe nende na ngwichiawe neta na mbere to ingita ward we na nkuria kira na bakithomberia kwimbiria urito kirinte tweje yao ibogitebo mwanga kuthira gwikinyira mweri wa 3 tariki 14 gavana Kaira Mwangaza no kumwa metho ja muthwa joringani na gituge kwirondi kana kagita muno itwetu njuri ncheke toru mituro jera kawira twandika mantu jetu jongwa jara tukwenda atuthithiria kajara jara tumaturwanwe noe ero na andike jawe augere nayo ntukwithatu kendete akauge imbithina na kuwa ntuku ithatu mwanka ntuku atachoka kairi ikumaanisha utirenda rwari structured no utirenda mantu ja bangwi nguge bira kuthithia naria na muchonyo ete tatikajo genuine no tikia kwenda muno vile ni pindi na sarakasi chiawe ili aringa kawinda weka wiro kalija eronde rero igirwe the three men ibete nara kuraithiria kana kaije go chiarwa oberiri ibete bakuripotere kenda ginya ngo wita gugakethia na gugakatha indi agenda eronde ri gwita kura kana karia na ndikinya gukwa development ukuga no gwita tukara nthi okwenda tukwenderea kura kana kama Meru tutegete na tutetikiri kiete mi batu na on personal as Kadhuri Mantururu ni nteja kunyunya na China ugwe tuteja kunyua kawira nywe chai yeku wenda utwetera chai watita chai oshore lakini te akubanga development inene case uri banga development uri itu akulitira ofisine ke report Rantoshero TV kuma ja kingine ngine kineki musho Nairobi mbita Boniface Mongera. Right, naona tukutha tukiona akanya kakunoka indi nchokerete nyumeka itakati kuraya.
nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubo gitumio kwenda bukinyira mwingi amo na ntumiri cia mathiko kiri Kameme Kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM Kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Right on my body, nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Gemio bisi ya kwetu kia kenande ya gutigia na gukumbitha kurita ngugi yaku gukurukira Victory Furniture. Igurire itibia geni kuambiriria ngiri 3,500 na metha cio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture turi na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri ebangani tukenda gutigira ngugi ni kuritora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas turi na byo mithemba kathumba gutigira ngugi ni kuritomwiri jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures te thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia obisi. Nko mukaribithia muinde riongera Victory Furniture no thongomio obisi yaku turingire thimu gukurukira 0748578516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. No tuchakana nete munini ongabana Meru muntu ethingia na ugete ati na kumakira utorobo kia kiuga boni kumania na migambo ya reto ni Chief of Staff na Kinya County Secretary mutumanene na ugete we atomba gwete muchimaneno ya chai yokawire etanite ntuko ya ronkuruki DJ mutumana ugete nedirite nindi akiringa ripoti kiresisi yayo ende otietakarire uketwe mutugikare nande totariria kenda kwira Meru ni ati woni ndi tayari kubaitira ngugi, ndi tayari rukire na muthenya 24/7 kwithira ndi available for them nkethe taira kioto kiao nkiariragia mantu ya development cia Meru. Ni migambo ya munini wangabana ja Meru mutumanto ethingia akiuga wari tayari nena weru bakuritira mu Meru ngugi indi ni mutongeri ura wonenie kuregana na ntumiri ya Kawira Mwangaza ya kubeta kiri mushemanu jo ajwerigirirwo jo akiuga we mushemanu ne jo ali nogwana na kumakira uturobo we ni untu karia boe bote kongana na kiuga ntu barabetete muchemanyo jo no boba thitangi kiri gituo kia borisi bari na njama ya kumurita moyo muchemanyo yu yuetani kambere ya Meru ati bando nongo ikirira ingukira for my security weta muchemanyo ne
nonto anto barabe muchemanio no yo no yo reporti kere county criminal investigation officers kana officer ati inda bangairwa ko assassinated kana ko urairwa muchemanio ne yo nante to yitera Andres Dinji Motumana ugite mwankene joangiri jire mirongo 23 nethiro akingwa kiri micemani ya mawaziri ne kawira mwangaza gukurukira COS Nchamba Mbithi na kinya Motumana ugite musiasa Edwin Kiongozi na tumini kawira mwangaza era mwira kethira gikinya kiri mucemani kinya juriko jwegie milandi ya witi na mbere Alandinji Motuma ugite kinyale kuandika baruga ya kuria niki gitumi kia ntumiriu atona mtu wa kumuchokeria mwankira na arua 2023 nindandikire baruga nkiromba kana mbirwa gitumi kia kwithira nte witwa michemanio ya cabinet mwanka na arua baruga ira itachoka ita respondent to ni County Secretary Kiambia Theru mwankene joangiri jire mirongo 24 Dinji Motumari uganerirwe kaire ntumeria te COS Nchamba Mbithi na ntubange bathatu bara ni MCs bau kaberene kwiro bari na njama ya kumuita moyo akiuga na ringe riboti kwa CCIO Meru o wamona kwithira akiandikira mbunge ya Meru areugite mwankira thaiji gutita garwa rajo kwa kinya nyume ya kwithira kujebawe kinya bone betre kuandika riboti ndetanda ripoti kiri County Criminal Investigation Officer CCIO na ndachoka nda ripoti kiri County Assembly of Meru Sectoral Committee ya JLAC na nto barabare witnesses beta bandikithia statement na kumau ote etaria deraumba koyukua to ensure my security nonto nenderi mantu yara ya bangi yara yage karika muchemanio na cabinet yorandeti thaimwe na nusu ciarukiri na mantu yu ya bangi ni Nchamba Mbithi na Kiambia Theru na ndiko ringana na Dinji Motuma biuni bia itumi bia kwithira ationekanaga michemanio ni thirikari ya Meru are wakuga kiria kumakira bunene thaiji ni uturo bwawe ni untuburi ugwatine gavana akiwa nteta michemanio ne lakini ataumba kwira mwingi gitumi giakwa kwithira nte wita michemanio ne ni uturo bwakwa buri atarine gukirukira michemanio eu ngwitwa na boya irinda wire kinya security ekwa bando ye at risk na nkendelea kwira Meru that nteto irandererwe last year ni witnesses bau bandikithirie report kire CCIO na kinya kire County Assembly na Kiambia Theru na Nchamba Mbithi ni betirwa ni committee ya JLAC bonthe ibarere gwitika na bagwa yu nteto cia County Criminal Investigation team ira yendelete na investigations kwou burankenda kwira Meru na ukwe muno ni kubera uturo bwakwa butena replacement na bandu nongukirira uturo bwakwa nonto bwamantu yara bandu kinyotha inkuibwa ya Kiarua no yendelete kubangwa ni Nchamba Mbithi ona Kiambia Theru of course by na instructions cia kuma kiri authorities irai kubatuma kubwithia mantu yau keripotra ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare
Ngana gone ati chukuru ya primary ya St. Joseph's Magumoni boarding ni gutungatira kana ni rutanditie kuingia na kubwithia nende nyumba ya rito ya kurara ile yire Jumapili ndiruo ndi aritopa mbere tio choka chukuru kuringana na mwarimu munene Charles Murungi aritiba ngwene babonere muonki na bwaturi beotetheria mbere yithira yukiwata kungi musiasa professor Erastus Njoka na uritie kwithira nende kwina kungo mori kirabundi bastima mbere abo kwathani ya stima muno ndeni ya machukuru akiwa batethia kweboka makarika ya mianki kumira ndeni ya chukuru. Kuringana na mwarimu munene wa chukuru ya primary ya Kimamo ya St. Joseph's Magumoni Charles Murungi, nyumba imwe ya Kimamo ya chukuru ino yaumbukire mwanki Jumapili ya tariki 5 mweri oju mwankiura utamenyekana kaumo kau bari rwironi rwa gucokaniria nyumba ino kenda aritwa baikinya chukuru batikage bantu akumama Professor Erastus Njoka na baitigite mbu ura ariritie makarikata mama mianki chukuru bora mabateri gutanganirwa namo tumawira mamari in the school compound na noaka mare wa guko mare in the compound monire mwanki ukiuma kukondo mitre mangalania na kuboria magikinyale akurugula mirango ya ndomitro ndire twabinge turecia na itegwa turoka mirango completely maikona zabishia kurugula frame ya myanki ari gwetie guru kapisa ne abe bia gwatanginya frames cia ira ino igwete mabati leo ndene twithagirwe turi prepared mwanki toyo kina umirira gonge kalate ndira na ari university ni nagurire fire extinguishers cia 70 million nikenda kwagya na giuntu taiki antu makangaria makaporia. Njoka na uritie kwigwe kuri na uchunki bokugana kiriwejani bwa kandrasi cha wikira stima kirimi yako antu mara mekagira waya ino ni mabati guchekagwa. Cheap is very expensive. Rero gwita muntu umenye wega na ice gwikira waya na waya inu itebetania cieza kureta mwanki tutikuga nika ciekiritwo mai anagu ciekiritwo wega ni thukaga. Nkuruki Njoka uratigite apa mwarimu munene wa chukuru ino mbia cha kugura mabati mangi magucokaniria nyumba ino na uriti antu bangi bawendi bwega baibumirie gutetheria kiriwira ino ninkienda wero wishers mauka matethererie mwarimu ningugura mabati te 10 vuto untu mwega nikenda ciana cia cioka itikamenyekana kurae na untu toyo riu professor tugenwega muno nuntu ukwigwa mbwira yari guko St. Joseph muthenya wa Sunday na gutwitika na tuge thank you muno nuntu mabati mau atugurira other well wisas na muno amauke in the small ways nuntu ni untu utari in the budget of the school tuonekana ni tuguciokia that structure to its normal state tonanikana uka kuona boku kali wana niunge kura mabati mega na unto barino ngibere Professor Njoka thank you very much nuntu wago sa kurunga mabomo na community na ya St. Joseph's ni boarding yetu na ni ile wira mwega. Nkiripotera Wero TV kuma chukuru ya St. Joseph's Magumoni mbeta wa Samuel Gaishima. Chukuru nyingi chi primary Kenya kiambiria kwa mukira itoba grade 9 rungura mutaratara yumwero ya CBC nende kiwango ne kia GSS mwarimu wa chukuru ya primary ya mata day ni wasemo na tareti ya moya madina yerepa mbarani tie na yombere buru chukuru ni bati kwedira China Science Laboratories na madaka yangi ya gitumi kinda kombide mutaratara yugo kinyanira Paul wakabidi ndatonkuruki ikurumanira na mutaratara wa imbia wa kithomo kumenyeka ta CBC arahatha ino mutaratara yo umbite ukinya grade 9 era junior secondary baisia hakuri aciari kuvera bonde bagwatane na mutaratara yo wa CBC nontu tumire kwa 844 na tuchokete kairi kwa 844 kwa CBC ikithomo gikiega ikagwatwa njala tukagwatana njala tukathomithia rito betu CBC nontu after mulitwale kia grade 9 an opportunities ya kuthura ili labu ile tekuludha na ila aomba akona ali sawa kanali kibabu ku on that line pathways according to the CBC
agahatukiranĩria na mwarimu munene wa cukuru ya Matade Primary na Theretia ati kuingia gwĩrane bwa gũtigĩra cukuru nĩ gwĩtigĩrwo kũigua Bena Junior Secondary teo grade 9 na ugite ikinyamara kinene nuntu bwa gakĩraci gĩkĩ bora gũkwendekana amwana wa laboratory cha mathomo ma science kura bagule into bia kula practicals alitoba kenu kaba kabera bagule into mudenya kenda bakaya kula na you practical uni kuona aciari bakwinyereka lakini twinde tugwite kugwatanira support ya litwa na alimo kenda at least tumba kula practicals yonde ili kuendekana na kithomo kiumba kuendelea bubwa nto borati motuguni kuingia nonto bwa kwetherwa ingarama enene baina challenge ya kugula chemicals na laboratory apparatus nonto sia very expensive but all in all itwanganire kwalina kuwaka laboratory tikiali mpake primary utaina laboratory kwa hiyo ali challenge kuchiambia cha laboratory na kugula apparatus na chemicals chiendekana na laboratory to laboratory sio tichivile na apparatus that is microscope ni ugite kuina chemicals igatumika na litwa kuluta practicals na matandi bali nacho ikagitani wakwa kiringithanagia kiri cukuru cia thirikari na cia antu kiumbo iguru ria mathomo mama pia public schools na private schools ngwespect private schools iro the boy at grade 9 non to one public schools alimu almost ba thirikari baingi batali ba bekithomo ni kitu inakio kuina music na batali with music private schools ku school laboratory na kula textbooks batiyetagira mwankajalira ikale tono nto mwene chukuru kuita kula into bipu lakini ukati kwa thirikari mabukuma kuthoma betagira mwankajalira thirikari kaleta indi private kaba kula mabukuma ko uo rindi bagulite mabuku lete Kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Cukuru ya Matade Bito Paul Ogwa Kabethe. Right, na nio tukutha tukiona kanya kangi kakunoka endio ringi inchokerete nande twingi. Karibuni. Hii ndio bezi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Gemio bisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kulitanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibiage ni kuambiriria ngiri 3,500 na metha cio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri banga ni tukenda gutigira ngugini kulitora kubatere. Wenda itibio obisi kana ergonomic office chairs na office sofas mba gutigira ngugini kulitomori comfort meet style. Idiot, vamos a comer hoyo. Tengo nongo tendana. Mboa matambo. Mboa. Korea bitele. Tembi sande no wao. Olihanga mata. Ene antadare asili plus. Keke. Asili plus ndia. Anka kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mtujore kujua nakara udisa hiyo.
Ugenda mutujojo jwa Asili Plus. Dikera. Mutujojo itumukujwena. Ijuju nkajwena Diamond Mark of Quality. Genda hizo. Ijuju nkimake gengi getwero. No me mutujojo ijumo no ktomada inambesa. Tutene inambesa. Ngakuretera mbesa. Koko bakae. Mutujuju no ujone ndukene shionde kana supermarket shionde yakwe nagwe kugwata nteto nkuruki turingira dimu kurukira 0704 364 663. Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Mwana areke KCSE etao ija tukonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kire perioperative theater technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health, health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inyinge. Courses chetu chonde ni kurukitwe ni TVET SIDAC aja Goshen tuna nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririaga kiri ari na thaka itutethagia aritoko na attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 ibutite na mbere ciandikithe kiri admissions at goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Na tuchokera atinende arimi bakilera wandi ni antunene ni bateritio kwa bompara kubakimanira nende probederite bakyanga kwa ninjoire kwidokera minda yo kunyangere mario na kinyamyunda yamira baro kwa myaka nende ni bederite bakyanga kwa ninjoire na dirikari itidirite kibanwa nende bakuromba atungira bo chwantaira ya gutora kudiria mpange mpidokiro yanjo Marion Karugi na ripoti. Arimi barabara marondaro kilera gicioni kia ubunge kia Gembe North ni bamakirite kurumirwa ni mpara season yeje ni nyuma ya njo utemanta memiundene yo na kwenyangia imera barandi teberegirite oketha na kinya kunangamira bere ya ira kwendia pathomithiana natu nagelera miundene tu natu mana to na bekoria anjabu ni ati njo sira ya chiunangamira into bionde chiara mungao mbura ni areta kwa lagi mungao to ande mbere yo achiere lakini jo chiara yonde chiunanga ila chiunanga mite yonde na njo no witu menyereti kwa miundere itaronde kina la season no ciari kuo antu aginde video so baba twandike miunda twanjesta tukare wa into lakini te atu thirikari tutethia kwa tukoromba thigara mbo tutethia ndo mwanga ndi na mpara zaiti mbura ni arere kwana na tungo tunga turaciere ni tunga twaibai na bara ule robo kona bia ina mbewa kwanda lakini mwanga ndi no njo ciere tine merete ko ina ko tukumundere yo na utibiti etono bigina mngoni de chuonde kuto mena to garegara to mena to eta ndina mbure te kwana tujumbuni njo gitarira ya twajumburani amba sabita watu ngombe ni zinda kulevya kwa tuga munda kwa zinda lo ningini kanya tole kirikare ba tu kwa tole riere katu aje njengere ku twena shukuru mireni ya bisi nyumbi ndena na secondary ndena na college na vitu ngetemea imere kwa yambo na pesa ngari ya shukuru ili kwa maskini kwa tu pia kwa bibi ana bari yabe ngo bikore bikudira tungo to siara tuenda tukudira mira yongwe kunangwa kunu muda tuende njou ile mbaite njere kwa ngaita uninto bya kwanda ari meteluma uteke ntonto ake o gento mongao ande nana shukuru na ntomba kumyakira mbomba bathai ntu siarero injo siathira nyampe uteke ntonto ake na mwangada yase atukumirenya nyumba werero boto bore kila baba fie kwa skuru are afi patam to are 45k na tuoni yake nde skuru turianto yani vadato to skuru to kodhamira kwa sieto na kwenda bara bebe form 4 kinyaba ba wetu siasa ngo werero boto bore kila baba utengu ingeyo omba ikuona totega simosie tora kasuika eta tora tobolini amba bawetasio tora ngoko ende batutu no bou totena berorenge bari
bariwatira mbere kwithukwa ni njogu ici indi batwire kwangaikwa nicio orionthe barathuranira imera miundene na bati wa kinyamarene kia Mpara na amwe na kwithirwa bakiewa wirane bwa kuriwa batona marei kutukuria thirikari tutethio nto batu na area tu na ukilera tujakilwa manjakili zaiti njogu icho kutakabila zaiti ni yaka muntu wana urite muborono amba batu mundu yaku ni yaka urite ni yako ina ndia urite mundu yaka nonto njoga igwa yaka shingantu nao yaka tukongo mundu ne to bela kabisa muborono yo amba gwa mundu tene yakioya nonto ga kona njogu mara kwa mara no itutira ndia night utia tuwe koya kenda bidiyasi bare yaba chokera kelera baheta utia ba kwethia ni yaka bairiti na ugwetu kutwaje utumba kwethia nonto tukolera kithirikari twaje nato bokono tethio inyama embe yara ana be ya nine to ya ni yani no nto papa Mpara to eta to khare lakini dai kinya koriuka denje uterioga nonto bauneta kumetina ya koranya nande to asinya keve ana tatomba ni kwethia ila tibi byongo bikoma pio na to kwethia nde mwathani riu ni bakuromba atongeria bo kwatanira no swera ntaira kuthiria mpithukiro ici cia njogu ni bande kenda na kwa jukuru endelea kithomo ndo kalondea kinya jukuru batura kuba kithomo na pia kwa pia ngote kwa pia kwa para kana kwa thirikari tutethie na haraka kenda twana bitu karite nya twatethia bia na betu no ndo beskuru bona bia kuria na kinya twana bia kuita visi ngiromba rais wetu ngikoromba na ndini yetu burumbere ku tuthatere nikire tomba ne kuona kira tomba no soka na kia sukuru na kira tokomba ne kuona kia kuria nkiripotera Weru TV kumembe mbito Marion Karugi wa Kinyua Ikundi kiandu kimbithii kia Gembe Youth Association gukurugira atungiria boni poritia muchemanio yo Senator Kaduri Murungi etanite tariki 10 gwitaitie mbere kuringana na babariwa muchemanio yo nende yo bangiri kwangaratanwa ni antubara bate kwenda yukarikana moroto yo kureta dire ngwataniro wa Meru yutikinyanira Nicholas Jabari na ripoti atwithiri tukwenda na tutikwenda andu aiya kuya kuonekana na njira imwe rari ya kuonaniria ati kaunti ya Meru kia gikwendekana ni thiri gatigati gatongeria na kinya akari ni muchemanio uretanitwe tariki 10 cia mweri uju wa Januari ni Seneta Kaduri Murungi aitite atongeria bonthe ba Meru babathuritwe na kura ni kenda bakara nthiguru na kwaraniria amwe nogu ngwataniro ya ayuthi kuma ntere cia Gembe batumite ntumwa ino gukurukira atongeria abao bathatu ibaugite ati ibarikitie na kwamukira mantu ati kwi mantu makubanga nuwa makuthangarania muchemanio uyu na uthi na mbe na kuthukanga kwina intelligence itumenyethetie kwombika kwi mantu ya kubangwa on the ground muchemanio yura yumba kwa injakwa baraba bangite kwa injaki muchemanio yu kwi bakwinya baekira antu ngiri lorine be yabo babature ara third center na antu bara batututena imani na antu bau bakwirwo ibeyite ni gwithirwa barua muchemanio yu turenda kuonia rais wa Kenya na tonie kithure kindiki batu na kawira mwangaza ni tutwina uwe Meru na antu batikwite kwariria mantu ya peace na ngwataniro no mwa Meru kaba gwite okura wi thirikari wi Ruto na kindiki kwa hivyo barenda kwithirwa bakenda kuonia Ruto na kindiki ibo bena sober mind na kawira no umba wita antu beya kwa hivyo matokeo yara yomba kwiya muchemanio kwa kubwithika ni arao twika muchemanio uyu kwa kuthangalanwa kirendi kigethwa girutererwa kawira mwangaza ati nwenkagi ndene ya Meru umba wita na muchemanio ogwende bakiromba nonto ithiri irabangitwo guchwigwa ibwega muchemanio uyu gatira ni kenda mwankarira gukaithirwo kwina thiri turi Gembe Youth Association ni tu support mathwania Kaduri Murungi na atongori barabangi ende na gwinicha gukwinge neromba na tukitulase maru yetu ya nkoro na kwa niaba ya Meru bonthe ni kenda tutike nonto muchemanio ugatha yukathangalana na yukara kuma successful in fact twetha twina fear nonto bayura yungi ni kenda kwiyo yo succeed na manto yabua na Meru yeta na mbere ni tukuromba na kwiniche gukwinge bwairishe Seneta wetu Kaduri Murungi itukumeania endia embe yorari nio ekuringanirira atongeri ba Meru bonthe bari amwe na inya atongeri bara bangi bonthe burabangana cia nabo musemani yu itukuromba na eteyo kinene kukia kwithira kwombeka no utirie na utirie tikua ko cindwa utiria ni kwithira ko kwenda ntugwira yithire ri thiri utikwenda ntuguye ya kwithira irendwa tukuromba atiri musemani yu nonto yuraretete thiri Meru
lakini kwina antu barabaro yana thiri Meru barabatenda Meru yona yitana mbere barabaro yana maendeleo na bo ibaituririe kuringana na intelligent yiturite ni iba kuona ni kaba kwenda kuya kureta andwa itukuromba seneta wetu no ntu muntu mume ateri mucemanio no teri mucemanio tikua Kathuri Murungi ko cindwa ari uteri mucemanio ikua katuteri mucemanio ukayubanga ringirira antu bara bakomba kwithira batio kana rira bakathiria nteto icio be nacio. Kuma Gembe North, Petankulas, Chabari. Ngana kunate munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki no rate ya Kenya guchandikithia na bobango ya taifa kere rungurwa universal health coverage kana UHC yonende ire bobango yomaira thirikari ya Kenya kwanza inyilete bonene akira kaita kare kuliungite chipitari ni ya Kenyatta itaniti na CSO gima Dibora Barasa Kindiki agwete yo bobango yukaguna Kenya bonene. Anthony Katinya no tutariria. Moninu wa Rais Profesa Kithure Kindiki muthenya omde ala thibitari nene ya Kenyatta kire ndiongia kuthingatira utungata thibitari nino muno gwitukira mubango mujero wa marima thibitari wa Taifa Care. It can't work, mine can't work. Why? I don't know the problem. They told me working on system. There's something that is not working. Yeah, the system. Kire ndiongia neae ila jukire kanya kwalanire naje thibitari nino Kindiki ni auritia Kenya kuthina mbere kuyandikithia kire mubango jwasha kenda bono tungata bwega bogima bwa mwili mathibitari ni. It is now 2 months plus since we started out the registration rollout. The numbers are picking up, but they are not good enough. We want to urge every citizen of Kenya to register under the Social Health Authority so that they can be beneficiaries of Taifa Care. Kindiki akiuga mubango juno gutethira kiro tungata bwa mirimo mirito na minene amwe na kwithirwa Kenya ne bakono tungata bwa mpoe mathibitari ni. It has a better package because from the impact stories that we have heard from some of the patients, especially critical patients of critical illnesses, those who have undergone kidney transplants and heart-related diseases treatment. This Taifa Care offers a better package, especially for post-transplant treatment cases. In many of the cases, I have been informed by the patients themselves that the process of getting services is fast, outpatient, and even inpatient. And even the approvals for the bills is taking a very good record time. Munini ojo Rais Profesa Kithure Kindiki aidha luga mubango juu na mathina manini tamaki metambo na thirikari ne kugera bulale nkiomba kuthiria mathina mama. Kindiki akiuga na wetikio ate mubango juu kona kioneki no kethirwa kiguni kinene gia Kenya. We still have 1 or 2 administrative procedural hiccups, some of it related to documentation, some of it related to technology, and we are consistently resolving those hiccups to make sure that Taifa Care delivers universal health coverage for all the people of Kenya. And because of the previous attempts, this time round, we will succeed because we can learn from the other 2 attempts what were the administrative, legal, and even procedural constraints that made the other attempts not to succeed. So we are very sure that Taifa Care will work. Universal health care for everyone will work this time round. Kuma mji muneno Nairobi, Mita Anthony Rangi wa Kadenya.
Minister Roy Muga nende arinterecha North Rift kudurana ndiunga ya weti na mbere ya Rais William Samoei Ruto na ugete thirikari ya kadams nkoroki kenda kuringa njekyo mintere ucha North Rift nedirete ya kiongela ntere nende ni chidirete ya kanani nuri muno ende thina iruwe ya kyuithe na pakethira pake kinyithakia muthia. We are in Uasin Gishu County in preparation of the presidential visit tour of the region to assess development projects. His Excellency will be here tomorrow and the day after tomorrow. Notable projects include the Moise Bridge, water supply, Matunda water supply. That is a 1.9 billion project, and the contractor has mobilized, brought some materials on site, and we want to assess progress. On matters irrigation, we have to a tune of around 1 billion projects in the region, including Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, West Pokot, and Nandi counties. Some of the projects that are here, my team and myself will visit like 2 today to just get a feeling of what the contractors are doing. We are also keen to start new projects in the region, water projects. I know of the Soy Navelas project that is coming up to a tune of around 1.7 billion. There is also the Kapsabet sewerage system that is to a tune of 1 billion that is coming up in the next few months. These are some of the projects we have gotten funding from African Development Bank to elevate water connectivity in the region and ensure the people have dignified sanitation services. We are calling upon people in the region to accept these projects. Contractors wenye wanazembea kazini is where we have situations whereby we have contractors who have in a way not adhered to contract documents. Engineering contracts have timelines. Timelines require that you do the job and do it well in that prescribed contract duration. So if you find a contractor who has not been keen, they extend that. Any extension is an expense on recurrent expenditure, is an expense on liquidated damages, because the people are meant to enjoy those services in a set duration of time. So whenever a contract is extended, there are other expenses that are incurred. And this is what makes up some of our contracts very expensive. So Mwerekeri wa kithomo kaunti ya Embu Kipruto Kosgei ugite mutaratara ijoana gukuma junior secondary yutite na mbere bwa kaunti ni ugite mwongira nini barikiti wa kairasi yana 37 kiri mukondo mbere na yueli na bari mubangone yo wakabingia na 49 ki mukondo yedatu na yuena. As a county, we have 335 junior schools within the county, and we are fully prepared to handle grade 9. Actually, grade 9 reported yesterday, and as of today, the reporting is at 97%. We have had all the learners who have come to their respective schools where they were last year. There are very few who have shifted schools, those who have changed schools, but majority are those who were in grade 8 last year. As with the preparedness, with respect to infrastructure, we have already done 37 classrooms under phase 1. Last year, phase 1 and phase 2 were done last year. In total, we were able to complete 137 classes, the classrooms that have been finished and the learners are already in. We are also in the process of constructing the 129 new ones under phase 3 and phase 4. These are the classes that we have just finished the tendering process, and we are going to construct within the next 4 weeks. So by the end of this month, we expect these classes to be in use.
And we also have 34 schools in the county with excess classrooms. And most of these schools are in Manyata constituency, that is Embu North and Embu West sub-counties. So the schools in Embu West and Manyata, they don't have any issue with classes. Ngatono ya Mudhambi Sub-County Development Forum ni kuromba thirikari kunyilia ndwangi chotongiria nteri mwek na locations na kinya sub-locations mugarigite wayo nona nitia gukena nyuma ndwangi ndi chotongiria kinya kwandikwa kiringa theti ya thirikari ya kethira tamukothima na kiboga Martin Mugambi na ndatoi. Thirikari ni uritwe gutigira icunche biotongoria bira bianenkanirwe bijeru bikwambiria kurutithwa wira na kwandikirwa atongoria babio taburatetheria bamachibo machibo na nkinya mandichi kenda kari bakaomba kwithirwa bakigunika. Nitukwenda actualization ona jia units ile jinge jia rothirwe locations na sub-locations na jio jiandikirwe chiefs and assistant chiefs na nikenda maendeleo meja akue na wananchi. Kuringana na Njonji Kaburu murugamiri wa gikundi kio thina mbere kiri kaunti nini ya Mudhambi kiri gicigo mbunge kia Mara igikeno kuona icunche biotongoria binenkanirĩtwo endeni ya kaunti ya Tharaka Nithi tabura kaunti nini ya Mukothima na Kibunga indi kabitigire ibe kuruta wira. Twibakenu ni onto retwithirite twina sub-counties jingi jongerekete Tharaka Nithi county, twina Mukothima, twina jingi jongerekire. Eu ni achievement ya wa Deputy President Honorable Kithure Kindiki na titanto ba Mudhambi. Kaburu ariuga atongoria gwa baba batindikaga kunenkanirwo gwa icunche bibi biotongoria ibabateri gutigira bagutindika uruthi bwa mirandi ire gomete na nkinya wambiria bwa mirandi ingi ndeni ya gicigo mbunge kia Mara na nkinya kaunti no nini ya Mudhambi. Nitukwigua guntu kwingi na kungi Miomponi, Mukothima, Gatunga nigwikira lami, Chuka sijui kwenda Mukamoteria nigwikira lami. Ndinkiromba watongoria bau bakuthi kiri national government nikena bamba gwitia development bakonsinde barabara ya kuma Marima, Mumboni, Makutano bachoke bakonsinde barabara iria twirena thina muno Kajiondothi, Iriga, Mutindwa, Chogoria bachoke bakonsinde barabara ya Midhero, Kene, Yampampo, Rogota and back to the Lami. Nikienda unati mapato mato kuona moremi nonto Mudhambi specifically tulanto barimi arimi into jetu jomba ko thokoni thaire ibweri. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Right on na kumira unaende tukuthatweka ira gatanta kinde tuchitu tukatha na ringi ona chikinya thatu na nusu no tupande tucheru thatu mone to madhili ya ukarimu rain kirumina ngeto Phineas